Upravo sam donio jako impulzivnu odluku da idem na more, tako da moram se spremiti jer krećemo za 20 minuta. Na početku ove godine napisao si popis stvari koje želim napraviti kroz godinu, a jedna od ključnih stavki je iskoristiti što više moguće prilika. Ok, možda ovaj popis ipak pišem sada, ne na početku godine, ali nema veze, bitno je kaj sam htio reći s tim. Tako da neki dan kad me tata pozvao na more, jednostavno nisam mogao odbiti priliku i rekao sam si, kaj je najgore kaj se može desiti? Najbitnija stvar koju spremam, kupaće gaće. Počeo sam se ovaj tjedan baviti dosta rigoroznim planom prehrane, tako da sad si kuham zadnji obrok jer ga trebam pojesti do 8 na večer, a tad ćemo biti u autu, tako da ga kuham prije puta na brzinu. Kaj jedeš? Kako si glupa, Isuse Bože. Sjećate se kad sam malo prije rekao ovo? Kaj je najgore kaj se može desiti? Pa po putu nas je prvo zaustavila policija, a nakon toga smo imali sudar. Tako da, možda se ipak može desiti nešto loše. Frajer se upravo zabio u nas dok stojimo i grdo je. Sad ga moj tata ide namlatit. Spremam se za kupanje. Vani je hladno, more još hladnije, padala je kiša cijelu noć. Jedno 8 stupnjeva je vani. Tako da hajpam se. Idemo to kupanje obavi danas. Idem se ko Putin se kupam u hladnom moru. Ovo je dosta osvježavajuće. Kakva je temperatura mora? Pa toplo more, ko po ljetu, vruće skoro. Evo kupujem novi motor, kupujem službeno vozilo ovog kanala da imamo za vozit se na razne evente. Sad, znate koji je glavni problem na moru u 2. mjesecu? To je da ne radi ništa i da nema ljudi. Tako da praktički nemate kaj raditi. Ja sam to saznao na malo teži način, to je da sam vidio da ne radi ništa i vidio da nema ljudi kad sam već došao na more. Tada sam morao smisliti kaj ću raditi u međuvremenu. Tako da evo, sad i vi to znate. Evo me na vrhu Vidikovca iznad Vrsara. Razmišljam si malo da li mi se isplatilo impulzivno otići na more bez ikakvog plana i ne otići na 2 koncerta koja sam imao isplanirani i snimiti ne znam koliko videa koje sam imao u planu u Zagrebu. Još nisam siguran, ali da li je lijepo? Je. Sunce piči, sunčam se. Ne znam, morat ću još malo razmisliti. Tako da imate velike planove, ići na more i zabaviti se u klubovima, niš vam ne radi, ostanite doma. Ali ako vam je zabavno provoditi vrijeme s vašom obitelji, odmorit se od svega i opustit se, onda ići na more po zimi prava stvar za vas. Ok, potpisujem se tu na ogradu, čisto da njima zube ko sam ja tu bio. To će vrijediti, ova ograda će vrijediti za par godina puno. Ja ću sad potpisati Igor jer on ne zna. Znači samo ovako. Bome. Tako, niti 5 sekundi. Kad znaš znanje čovječe kak se radi, onda nije teško, ne? Svi gradovi su potpuno prazni, ali to ne znači da ovaj odmor nije bio dobar. Zapravo je bilo dosta opuštajuće. Iako sam propustio 2 koncerta, i Buntaj i Dinu Blanta u Zagrebu na koje sam planirao ići, nije mi baš previše žao, tako da sam na tim koncertima bio već 15 puta. Tako da meni je dosta drago da sam ipak odlučio na kraju ići na more, a ne ostati u glupom Zagrebu ko svaki drugi vikend i da sam otišao tu na more. Ako ikad vi razmišljate da li neku stvar napravite ili ne, nemojte puno razmišljati o tome, samo napravite, bit će vam super kako god okrenete i to je to od mene za ovaj put. Vidimo se!